omwoyo gwe yakobalwa mukwano gwe no kusasira kole ko twogeire yakusooka yakwati musada wange aboneka school fees asira kagemye ku bana babiri ne kagemye ku buzena bana ameka ababiri ayo obuvunanzibwa bwani bwa musada na ine idembe okubanga ina kasendika kekikyala yali makuiranaka na kintu kyonna kyonna tavunanwa era tabana musango obuvunanzibwa bw'okutwala ekyo kulya kumeza kya musada era omusada ayina otukirizo obuvunanizibwa owokuba nti amulabirira okumwambaza buvunanizibwa bwani kumuyidanda bangalwa buvunanizibwa bwani bwa musada ate nga abasada abasinga tira kutukiriza obuvunanizibwa obwo wabasobola okutaawa edoka meza n'ebindi abireka kinene na amuvaza kuyidi iyo konka era kuba nti wasibe kisibo wanfumira mu kisibo olugo iruro eyo ni idi rifitiri yalinda idi yakumeka yadoha yabanga mu mwaka mugulire na engo yemeka ibiri ekyo kikyamu loza nti obuvunaniza tubulekereire tunweze ensonga eyo kuba nti tuvaaza abantu baife envaza entuufu n'okubalabirira edaka meza kavuneza bwani bwa musada kita nafaka oluwarabu ekyo okubiri ngache buvunanzo bwaife bwo tuyine eri abakyala abo n'okuba almahar amawale oba mahale amahale buvunanzo bwani bwa musada omukyala asaba busabe kyaba asabi ewa muwa kyona kyaba asabi Allah ka mu Qur'ani wa atu nisa sadaqatuhinna nihla ifo buvunanzo bwaife ngabasada kuba mahare omukyala shina atuwa mahare aye ife faba ino muwakala bako kaba asabye mu kiseera ky'okumutwala yes era tutakubira tulina omuzi abakyala bajja batusasira abaka yojjo kuwasa omukazi yakoba $5,000,000 wajja wasindika omuntu mu brother wo ye mukuba akama mukoba akendeze yakoba $3,000,000 mamukoba ni mukobe tunja kudi mu YTD cash bambi olokuba alikwenda ave kuluya yagana olumaliriza kuba ajja kuswala usinga tiba mutwala yagana ikirize ayi bwatukeeka wazaala omwana asooka okubiri okusatu nga mahali wagera birayira olyangaki onsaba mahali wano tikulisa amere abasada balina amaani wakaawo tamuwa chiche ntakuwa ewe mtiabaserekera nomba mama mali gatiga mukuba kali mahali digadiga wangayo gale bine bindi nibino ki ati nakugulira n'olugoyo lw'ebbeeyi ku yidi wa atu nisa sadaqatuhinna nihla Allah kwa mu Qur'an ko bati abasa abikyala tubawa amawale gaibu ensonga yokusatu kufunze okusula accommodation ekyo buvunanzibwa musada okusuza omuki omukazi niwo ino kunone emunaba ezo pangisa numbo bo muzimbira yes buvunanzibwa wa musada nigaba muyiye yes buvunanzibwa abo kodi munga mukusasira kwe nga kulinzemu aye numba dabakazi mudewale ngoli muyibatiririe dirie namosula olikulinga mukasoli yake Allahu akbar mega yire musuza Allah akamukona asikunuhuna min haythu sakantu musuza abakyala umwene munoni wakilipangisa otagaza kujja kusula munumba ya mukazi noni akayumbako waba kwenda ide numba ndibewaza ayenga bil ma'ruf wobananga mu buntu aba yayine enumba tesulwamu ata ukaigaire ndi ekitusuza mu kipangisa natugine yeife ezira kwa akoba osobola okujayo mala kwetekereza osoka wageme bitabo wabikola wabiumba ko wabikola mema bitabo wagaitulula kwati byangu tibyangu so mega irire ensonga yetu gite mukola amusado ino kusulofuna omukyala wasula amasala balina omuzena kudi ya akwana omuwala amukwanira waibwe omukyala ino okuba nti omusuza okumuba ko n'obuyinza wakwananga ali waibwe era omukwano gwa kuwasa kweni bawe yakwatire mazomo yamulekayo ina kuno kiriwe na kudino wawasa omuwala wamuleka je yamuzaala mabava bufumbo wena ngosula wayime walatawo nuwabona filimu mwagana mutawuni mwebiriza bwebirize nokumugema ko mala kulinga mbali nga wo
abandi nga bamala kujja ate mu loji ayi nga tiba halali so tufuna abakyali tubasuza buvunanzo ba musaada okufuna ki omukyala ebyo ni bikulu bisatu yabaye ensonga edindi nga buvuna ba musaada bwenera nokoleyo nga abasaada batera okola ki okubuusa ki nga tudibuusa amaiso yes yadirika kwedo esooka mbaire nko njawire al-it'am wal kiswa okuliisa abakyala abo wal kiswa n'okubavaaza mbaye ndigayitire mule buvunanzo wa musaada okuliisa omukazi emere gyayenda ateri mu busobozi bwo bil maarufi ngeri mu busobozi bwo oli suppose okuliisa omukyala oyo obanga obusobozi bwakuliisa mukyere basmati muliise obanga super kaiso please wabanga embeera edemekawo nga please aye muliise ngaye eri mu busobozi bwange busobozi bwo oyina okuliisa omukazi emere eri mu busobozi bwo kyabuvunanyizibwa bwetigano seka soko simba wakati bwabanga ali kwenda basmati nga nze basmati timusobola tulina kuteesa kwikania nti liyakyo kyenasobola nikiro kitukobyo okusaasiragana wamma saasira mwino oide embeera gyalimu oyo nakulwafuna omusa ako byenkalifuna musa embeera egeme ate walemerako nokoba omwana ati ajja asomere mu gebeyi ngakeba omwana muntu ayi nga embeera gyalimu ng'ona esukulu fees yenka kubende ngasinga omusala gwafuna musala gwa myezi giti ebiri ewabanga uno musala gwenfuna oliko omwana ajeno nyina emyezi emeka tituulye titambule tituvaale tukole ku bindi so okusaasira kole tukole mawadda tawarahma okuba n'ekisa n'okusasira so tuliisa abakyala niwe abakyala mbena n'obuntu bulamu n'ekisa n'okusaasira mumanya nti munange ino ni level gyakola ki yagwamu okuvaaza omukazi kwa musaada n'okumuliisa kwa musaada ensonga nkulu ino ekituufu ensonga eyindi gyeneza enokoleyo al adlu fil qism baina zawjat okwenkanyankanya mu bugabirizi wakati wabaki wabakyala otya omusaada singa Allah kwa Qur'an fankihu ma sabalakum minan nisa tuwasa abakyala abatusanusa imma bana oba basatu oba babiri Allah kwa Qur'an fa in hiftum imbonanga mutire obutasobola kwenkanyankanya fawahida mwase mulala so ticha abwayiteeka musaada kuwasa wakaza meka bana omala kubonanga kyetaagisa ngo odda kusobola okola ki okwenkanyankanya twenkanyankanya muki mu bugabirizi awo soka kyene okwenkanyankanya muki mu bugabirizi ni filmabit ni mukusula kuba eri kyotasobola kwenkanyankana for example omukwano kisoboka omukwano kuba na mukwano mulala oba kukwaba bibiri abasatu ngosinga kwenda akyokoba gano obo oli kulimba bulimba oli kupretendinga pretense tosobola kwagayaza ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yena yalina gwe yali asinga kwenda era bwe yali ajja okufa yali atuukirizo ye musala mwenkanya ino nge mulwaire ayinga ajalambula abantu bonna abo babakazi byalina aye yatuukanga bona anafu Yakobo yasaba bakazi yabasaba bosabe imagine ali kusaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali kusaba abakazi be nti nsamungane mbe wanewa Aisha wemba onafu iwo omubiri wemba ndwalire yasaba busabe bamwikiriza kitegeza nti kiri muni ekyo mugaso wano nabbi okusaba nabbi okusaba wasabira nabbi ali kusaba baine atenze kisaati oba iwe ife tukabuke toba inongola olira bene kubasimu munanga tokaboneka eno iwoza magezi tosobola kutegeera nga mwino mulwaire tyakoba nti ni mulwaire tamana na joli wenawo nanda kuira onambonera toli kulya kikyozira njire nentam nabi mulamba ali kusaba fa adhina lahu abakyala bakola ki
bamwikiriza so watufuna yasaba Aisha itegezaako ni kalimu yali ayinda inani Aisha radhiyallahu anha obakyala yali alinda so tosa kwagayaza kusula aye eriyo byolina okwagayaza for example fil mabit wa nafaqa okusula oyina abakazi babiri gabanya enaku oba basatu gabanya ki enaku ibiri eno nijo osinga kwenda yona imeka ibiri wedi ba isatu eno nijo osinga kwenda isatu dina kwagayaga tibia wa Monday Tuesday Wednesday then Thursday Friday Saturday eno Monday Saturday Sunday gamba bitambula nakudino kwagayaga isatu ibiri okwireka. It is so important. Omusada okwira waka his presence okubawo ko kyonka kimala n'abaana okubona ku baba omusada okuba waka kyonka n'omukazazi avimba yes amaka kuba n'ekitiibwa omusada kwira waka era utukubiriza abakyada ote nakwesa tuningi kola lulale eno eba Monday eno Tuesday beyeno Wednesday beyeno Thursday beyeno tikuleka mwino na kwesa tunambirira tole kuboneka kuno mwana abuza ati baba yajja kuvuba so mukusula tulina okwagayaza ni mu bugabirizi kyogabi eno wona ogula ekyenanda neretawo ekyenanda kisobola seka tibi yakoba nti nsuze wa namba ndala eno yo tube tuliye ekyenanda kodi munga police ere bali mukeno oba maido kyotaire eno kyotere kyentanere wotena inyama nere nyama eno obuzito obutagayaga weno babusinga ku ntoso zenu bayinza okubanga eno bali 10 neno muli basatu awo buti tugaze no twala kilo ndala ewa twala kilo 2 kitundu bayisatu bangi ayira nyama nga iva nyama wogulira ono olugoye nono nokumugulira olugoye weruba lwa mitwalo 5 nono mitwalo 5 ono okuba ti muganzi tomugulira lwebi tibi yakoba nti kasanze ndi mukatale metali kumba nana ategera nti lwe 5 leche kati ni katale ngusasire agula kunkumula kuno gwata yenda anti ayenda lugoye basika anti bakoba mungule nere ngule lugoye kale amugulya kunkumula eno yagula yaje wanzeka zaidi rubanga ku mimbari yagula abiri yagula gati abiri so okwagayaza wakati wabakyala kikulu ino eri abasada bali eyo abali kutuwulirisa ku NBS radio ensonga eyindi min alhata munsobye dikolewa abasada antastagrika alwaqta kullu fil amal abasada okumala ebiseera ebisinga byonna gayimalira mukukola tutiyate okuva kunki oli ku NBS radio 12 ngolo kuna soma oli gasawa ndala walumuka naidagano waludda ku NBS naira ina donka no mukaga mboli awo mboyirimba eninda wabawe ebiranga ebigwawo ngatebiraze ngani wowe nkolo ku NBS no mwene radio okuva kunjo buli runako abana bariko no kwegomba kubona ku baba omwana yajesuka ngatakubwina kubona wairanga alamba isuba yamala na kuina na ku baba we ayi ngosulawo ojotuke nga buli pati ambiri ekoye ate ngoli mukambe tonkwatako zeno nkoye kichota sende ne don't mwenda daka meza mwa ogulala wavuma kubanga omukazi tayenda bwende sente do ayenda obwire bwo kitofu omukyala yene ayenda obwire so ensobye sikolebwa abasada okuba nti ebisere babita mu mirimu balekerera amaka nebizibe betufuna nga abawalimu abasada okulopa kuba omukazi ono bwatafuna bwire bwo kuba ye mubongo bayino ayenda obwire aidafu namu wachi obwire abakazi babalekera masimu na TV baba ku TV wako wayaira ku isimu nali kuwa yani niwe afuna ya mufula busy bwecheri mukomufula busy mukudiscussinga wajamala bamudiscussingire bwecheri kati ni ensonga edo obwire olina okumuga balancinga manati ndi ku NBS mazo okusoma kwa katiseka okambuze babuzembera gibalimu ndina abakyala babiri nam butwe mana abakyala babiri ndikirizibwa nti njasola wa namba ndala ayo omusana ngembanga mbaire ku free nsobola okujja ku wa namba 2
n'alyayo ku n'ekyemisana. Yes. Ekyo kirungi ino naye nga tuwasuzeeyo. Nga tiyenda kujja okusula ayenda kujja kulyayo ku kyamusana n'abeku ng'olina obwire. Obwire nje wanamba ndala. Ni ntoni omusada gwendi kwenda okubalansi nga bakubonaku. Aye baba. Wano ni katunda wamala wajja kweno. Ate obwanga ng'olina engine. Wabonera ku irala. Ni wajja neno nga engine. Yes. Aye abagali ngoti ekikumi kino kyetunooni Mwena bina point nkulino okuba nti tuwa abakyala obwire tuba n'okumukubira kasimu ng'oli ku NBS wano ofunye osomya amawulire oziza kyamaani kyoti nyagema akasimu n'amukubira dakika diti isatu muli mutiya muli bulungi abaana bano likyayi buvunaanyizibwa wa musaadha okuwuliza kuki ku bantu ensonga eyindi n'okwega eneyisa ya mwino n'okugigumiikiriza. Yes. Buli iwakulira wandi. Yena yakulira gana. Twabanagana na maino mukanwa. Buli maina maino mukanwa muli bakulu buli maina ebizibu ina inembera jawangaliramu alina yakula. Utojja kuidomu kyuse. Ate yena takukyuse. Ebayo bitono byakyukamu. Ngebyeddiini kumwegesa kusaala ng'ebyo okuboneno. Aye tosobola kumukyusa mbeera de ayinza okubanga naturally atyo bwali ti muntu musanufu tayina okusaagiriza nga tiwa kusaagiriza katojja kumukakaze busagala abakazi bataseka nze nja kugoba olinga wa UPD ndio tindi na koni munumba Sadamu nanga eriyo bitajja kumukyusa ojja kusomesa busomesa oba kusomesa kumena mpola Nabi Yakoba sallallahu alaihi wasallam la yafrak mu'minu mu'mina in kariha minha khulqa radhiya min ahara hadithi ya Muslim nti la yafrak mu'minu mu'mina tikigwana mukiriza kwa kana mukiriza mwine muchala kwa kana musaada kugoba mukazi in kariha minha khulqa kubanga in sewebaye eneyisa jobona ngotamwa muye radhu yamin ahara eba yeneyisa enungi jiwa musima mwenungi janeyo erembi jotas jomutamutsima mujimulekere tosa kumchusa 100%. For example so kwano mukyala nga ine empisa nga kugondera takalubiriza nga muchafu akobo chafu kano olisi nga mugayavu gamba okuwa omugeni kyaje tosadakika 10 yena 10 ntono subhanallah kati abone baliyo nga kimukino mulungi asala yebikirira akwese kitibwa ayenga tayenga bageni waka nga tayenda bageni nga bageni abakalubiriza abo nabageni nga ekizibu nga gabono omuntu nomugaka ayi baba we nani weno buti oyo sadat oleso wachi n'abasiramu boy bazira kuwaibwe wamuko yokera mpala